زۆر گرنگە ئێمە لە باشووری کوردستان بەرامبەر ئەو هێرشە داگیرکاریەی حکوومەتی تورکیا بۆ سەر خاکی ڕۆژاوا هەڵوێست وەرگرین بە نەکەڕێنی کالای تورکی ئەوەش وەکو شۆڕەشێکی سەرەتایی بۆ لە ناوبردننی ئابووری تورکی وەکو سەرەتا ئێمە هەساوین بە دروستکردنی گرروپێکی فشار بە دروستکردنی فلکس بە تۆری کۆمەڵایەتی خەڵک و شیال دەکەینەوە ڕۆشنبیری خەڵک بەرز دەکەینەوە بۆ نەکڕینی کاڵای تورکی. Ez vê projeyê bînim boykotê projekê giring hebûme û ez hes dikim hikûmeta me ji giringê berhemê navxwe bidatin û tiştê û bozirganê me tiştê Tirkî neyne navxwe da, neyne navxwe Kurdistanê da. Çunkî ev xwe zorûkiyet me dikujin, yê xelkê me dikujin, yê xelkê me şehîd dikin. Em hes dikin giringê berhemê navxwe bidat û xelkê me ji zixtekê li dikandarî biketin tiştî lê nekirîtin. Wextê xelkê me zixit dikandarî kir, dikandarî ji dê zixtê bozirganî ket, bozirgana jî tiştê derve bînin nava Kurdistanê da.